Zaključna konferenca projekta Profili, v katerem je kot projektni partner sodelovala tudi GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, ki je imela naslov Projekti izgradnje javne infrastrukture in zasebno podjetništvo v službi državljanov, je potekala 12. marca 2014 v prostorih Gospodarskega razstavišča v Ljubljani. Tema prvega dela konference je bila področna zakonodaja, v kateri so govorci predstavili zakon o graditvi, zakon o gradbenih proizvodih in CPR, zakon o javno-zasebnem partnerstvu ter pravne temelje in prakse javno-zasebnega partnerstva v Italiji. Kako zakon o graditvi objektov vsebinsko preoblikovati, da bi omogočal hitrejšo in kvalitetnejšo izvedbo javnih investicij in katere so največje ovire pri izvajanju tega zakona v praksi? Zakon o graditvi objektov je pravzaprav dvojček zakona o prostorskem načrtovanju in tam se začnejo naše težave v umestitvi nekega objekta v prostor, tako da začeti je potrebno tam in vlada je to prepoznala, zato je že lani jeseni sprejela koncept prenove prostorske in tudi gradbene zakonodaje, tako da deluje trenutno na nivoju ministrstva v sodelovanju tudi s strokovno javnostjo. Več skupin, ki že delujejo na prenovi celovite zakonodaje. Jasno je, čim prej pridobiti dovoljenje, to je največja teža, in potem urediti samogradnjo, izvedbo in potem predati objekt v uporabo. To je tisto, ki je pogoj za uspešno zaključevanje investicij. Gospod Kočar, katere so še tiste teme, ki jih novela zakona o gradbenih proizvodih ni vsebinsko dovolj dobro pokrila oziroma jih je sploh spregledala? Potrebno je poudariti, da zakon o gradbenih proizvodih skupaj z Evropsko direktivo o gradbenih proizvodih ureja zahteve za dajanje na trg gradbenih proizvodov. Torej, katere informacije in na kakšen način proizvajalec pridobi in navede te informacije na svojem gradbenem proizvodu. Seveda, to so predvsem informacije o lastnosti gradbenega proizvoda. V dosedanjem obdobju implementacije zakona nismo zaznali oziroma prejeli informacij o kakšnih ključnih pomanjkljivostih novega zakona. Glede bojazni, kot navajate, da bi prišlo do vgradnje neustreznih gradbenih proizvodov, pa je seveda potrebno poudariti vlogo nadzornih organov. Na trgu je to Tržni inšpektorat Republike Slovenije, seveda pa proizvod kljub temu, da ima vse ustrezne dokumente in vse oznake, ki so potrebne, lahko še vedno je neustrezno vgrajen. Da do tega ne bi prišlo, je potrebno, da delujejo vse službe, ki so potrebne oziroma ki so v tej funkciji, predvsem je to gradbeni inšpektorat in gradbeni nadzor. Kako je področje javno-zasebnega partnerstva urejeno v Italiji in kateri model je za projekte izgradnje najpogosteje v uporabi? Allora, in Italia è organizzato a livello giuridico nel codice dei contratti del 2006, decreto legislativo 163. Kar se tiče gradbenega sektorja, imamo zakonik iz leta 2006, ki urejuje in ureja vse zadeve. Che è stato adottato in recepimento delle direttive appalti del 2004. Sprejet je bil na osnovi direktiv javnega naročanja iz leta 2004, no? Iz leta 2004. E il modello più utilizzato di partenariato in Italia è senz'altro la concessione nelle forme della finanza di progetto, detta anche project financing. Torej, najpogostejša oblika v Italiji je tako imenovana finance project financing. To je koncesijska oblika. Torej. Kateri so aktualni in temeljni problemi pri izvajanju projektov po modelu javno-zasebnega partnerstva? Molti enti pubblici non hanno le professionalità manageriali anche di tipo economico per affrontare la procedura da mettere in gara con valutazioni economico-finanziarie. Najpogostejši problem je, da javne uprave nimajo zadostnega in usposobljenega kadra, da bi lahko izvedle uspešno projekt javno-zasebnega partnerstva. In tudi analiza tveganj oziroma stroškov ni primerna.
E poi anche la normativa non è chiara, ma questo non per colpe italiane, ma perché già a livello comunitario non è chiara, tant'è che adesso avremo le nuove direttive appalti e anche una nuova direttiva sulle concessioni. Tudi zakonodaja ni dovolj jasna, to ne velja samo za Italijo, velja tudi za nasplošno za celotno evropsko območje. Sicer bodo sedaj izdali nove direktive, ki bodo ustreznejše uredili to področje. Sledile so predstavitve tveganj v projektih izgradnje po modelu javno-zasebnega partnerstva z ekonomskega in tehničnega vidika, predstavljena je bila tudi računovodska obravnava poslov javno-zasebnega partnerstva glede na razporeditev tveganj. Gospod Jereb, kaj je največji problem sedanjega stanja računovodenja javno-zasebnega partnerstva? No, z vidika Evropske unije gotovo tveganje neenakopravne obravnave držav članic pri preverjanju izpolnjevanja maastrichtskih kriterijev, v Republiki Sloveniji pa predvsem velika nevarnost, da se projekti javno-zasebnega partnerstva evidentirajo na tak način, da infrastruktura ni izkazana niti v poslovnih knjigah javnega, niti zasebnega partnerja. Kateri pristop pri tem računovodenju se vam zdi najbolj primeren? Z vidika enakopravne obravnave vseh držav članic in enostavnosti evidentiranja gotovo pristop nadzora nad infrastrukturo. Seveda je pa pri tem potrebno upoštevati, da tak pristop zahteva tudi od Republike Slovenije, da pristopi k računovodskemu poročanju na podlagi računovodskega načela nastanka poslovnega dogodka, kar pa danes še ne izvajamo. Kakšne pa bi bile posledice uvedbe pristopa računovodenja javno-zasebnega partnerstva po nadzoru za Slovenijo? Gotovo bi se kar v precejšnji meri povečal obseg izkazanega javnega dolga, saj bi se v javni dolg števali tudi vse obveznosti iz najetih posojil pri Darsu, DSU-ju in podobnih pravnih subjektih, ki so izven državnega proračuna, vendar pa kot pravim, potrebno bi bilo uvesti računovodstvo na podlagi načela nastanka poslovnega dogodka in temu se opira tudi kar precejšnje število evropskih držav, še posebej Nemčija, ki bi v veliki meri povečala tudi svoj izkazan dolg, če bi to uvedla. Gospa Lutman, je na splošno gradnja v Sloveniji primerljiva z gradnjo v zahodnji Evropi po kakovosti, so napake podobne? Ja, mislim, da gre za precej podobne napake, težave imamo vsi podobni, tako z zakonodajo, stalnim opozarjanjem, kje so težave, kje bi bilo mogoče stvari bolje urediti, kajti urejena zakonodaja je ne navsezadnje dobra podlaga za ustrezno projektiranje, izvajanje in nadzor. Napake so tudi primerljive, mislim, da gre za klasične težave uporabe proizvodov, ki so na trgu v bistvu ne za nameravano uporabo, ampak se uporabljajo za drugo uporabo in v tem primeru so poškodbe in težave pričakovane. Zdaj, kvaliteta gradnje v Sloveniji na splošno, moram reči, je v redu, je solidna, se pa pojavljajo določena odstopanja, na katere smo opozorjeni, na katere smo opozorjeni strani uporabnikov, investitorjev in ki nas prosijo za rešitev nastale situacije. Tako da v takem primeru stroka se odzove, najde se rešitev in na tej osnovi nastajajo tudi priporočila, kako izboljšati zadeve za vnaprej. Primer dobre prakse z področja javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji je predstavil predstavnik podjetja Zarja Kovis. Pod katerimi pogoji se zasebni investitorji vključujejo v projekte izgradnje po modelu javno-zasebnega partnerstva, kje vi vidite največ ovir? Vključevanje v javno-zasebno partnerstvo je nekako zdaj že pri nas definirano z osnovi koncesijskih pogodb, saj v teh primerih mi delujemo, kjer se določajo nekako pravila igre vstopa v projekt. V naših primerih gre konkretno za daljinske sisteme na biomaso. Glede ovir moram reči, da verjetno je največja ovira, da je premalo še poznavanja tega, način realiziranja tovrstnih projektov po eni strani, po drugi strani pa seveda so še vedno po nas, kot si že velikokrat slišano, povedano, te birokratske ovire, te dolgi
postopki usklajevanja, včasih tudi nedorečenosti. Čeprav po tretji strani lahko rečem, da mi pri realiziranju zdaj zadnjih projektov nekih velikih problemov z tega naslova ni bilo. Lahko celo pohvalim, da sodelovanje z upravnim notam pri pridobivanju gradbenih dovoljenj je potekalo zelo konstruktivno, zelo učinkovito. Tudi z občinami, kateri imamo podpisane te koncesijske pogodbe, je potekalo zelo konstruktivno s ciljem, da se projekt čim bolj kvalitetno pripravi, da se hitro pripravi, ker pač ponavadi je vedno tako, da so neki roki, do katerih se je treba prijaviti, do katerih je treba investicijo zaključiti in seveda potem dati tudi posebna poročila. Tako da največ pa v zadnjem času ugotavljamo, opažamo, da so, če lahko temu rečem, problemi ali pa kar so problemi, neusklajenost med ministrstvi. Tu pa zdaj vidimo, da so določene stvari zelo odprte in da, če se to ne bo hitro uredilo, bo zagotovo to en dodatni vzrok, povzročitelj k nerealizaciji novih projektov. Dogodek se je zaključil s predstavitvijo rezultatov projekta Profili, ki so jih predstavili slovenski in italijanski partnerji v projektu. L'Università di Padova, nell'ambito del progetto Profili, aveva in carico l'analisi e elaborazione di dati derivanti da focus group realizzati presso le pubbliche amministrazioni e interviste alle imprese operanti nel sistema allargato della filiera delle costruzioni edili. Torej, Univerza v Padovi je v sklopu projekta Profili bila zadolžena za analizo in obdelavo podatkov, ki jih je pridobila iz javnih uprav in iz podjetij, ki so dejavni na gradbeniškem sektorju. Si è voluto così indagare sull'approccio sia in Italia che in Slovenia che si ha verso le partnership pubblico-privato sia nell'ambito, sia dalla parte dell'ente pubblico sia dalla parte dell'organizzazione privata. Torej, želeli smo sicer preučiti pristop, ki se pač uporablja tako v Sloveniji kot v Italiji v sklopu javno-zasebnih partnerstv. Torej, pristop, ki se uvaja v javnem in zasebnem sektorju. In Italia e in Slovenia si sono viste molte similitudini più che differenze. In particolare per quanto riguarda la pubblica amministrazione si è rivelata una scarsa capacità di gestire la complessità di questi progetti di partnership pubblico-privata e quindi si è evidenziata la necessità di sviluppare delle competenze specifiche in questo ambito. Per quanto riguarda invece le imprese si è notato una carenza di capacità di relazione, in particolare tra imprese e istituzioni pubbliche. L'investimento quindi che pare debba essere fatto da parte delle imprese è quello di aprirsi a reti interorganizzative e all'internazionalizzazione. Torej, ugotovili smo namreč več skupnih točk raje kot razlik med Slovenijo in Italijo. Kar se tiče javne uprave, smo ugotovili, da le-te niso dovolj sposobne sprejeti in upravljati predvsem ta zelo kompleksen sektor. Zato je potrebno dodatno in dograditi in usposabljati se v tem področju. Kar se tiče pa zasebnega sektorja in sicer podjetij, mogoče le-te ne veliko vlagajo in niso dovolj sposobne pri komunikaciji z drugimi podjetji ali komunikacijo med javnim in zasebnim sektorjem. Zato je zelo pomembno, da torej ta podjetja naložijo več sredstev v tem smislu. Quindi, in sintesi potremmo affermare che è necessario curare quelle che possiamo chiamare le 3C in merito alle partnership pubblico-private, e cioè le competenze,
sia della pubblica amministrazione che delle imprese in merito a queste procedure, il coinvolgimento di lungo periodo di entrambe le parti e in particolare poi la co-creazione di valore tra imprese e pubblica amministrazione. Quindi è importante che soprattutto le imprese siano in grado di avere un ruolo proattivo nelle dinamiche di partnership pubblico-private. V tem sektorju je potrebno uvesti tako imenovani TREC-je, ki v italijanščini pomeni cooperazione, coinvolgimento e competenza. Competenza pomeni sposobnost, coinvolgimento pomeni udeležba s strani javne uprave, ampak predvsem zasebnega sektorja in kooperacijo, torej sodelovanje med tema dvema sektorjama. Predvsem potrebno je poudariti javno in ključno vlogo podjetju pri sodelovanju s javnim sektorjem. E infine potremmo concludere che l'obiettivo del progetto di realizzare una piattaforma elettronica per favorire l'incontro tra domanda e offerta è visto generalmente in maniera positiva sia dalle pubbliche amministrazioni che dalle imprese, perché è proprio necessario migliorare l'interazione tra le due parti. Cilj tega projekta je uvedba skupne platforme, kjer bi združili povpraševanje in ponudbo. S tem bi lahko s strani bodisi javnega kot zasebnega sektorja okrepili sodelovanje med tema. Gospod Trenar, kakšen je trend investicij projektov izgradnje v Sloveniji in kakšen obseg investicij predvidevate za 2014 in 2015? Ja, trend investicij izgradnje je nekje stabiliziran na gradbeno-inženirskih objektih, medtem ko na stavbah še vedno pada. Razlog za to, da so zadeve nekje stabilizirane na gradbeno-inženirskih objektih, so evropska sredstva, predvsem te finančne perspektive 2007 do 2013, ki se bodo še v tem in naslednjem letu koristila. In ta sredstva pomagajo dvigovati nivo trga gradbeništva, medtem ko na stavbah je situacija slabša. Tako da za podjetja je perspektiva še naslednji 2 leti kolikor toliko sprejemljiva, medtem ko za naprej so stvari povsem nejasne. Kaj je po mnenju gradbenih podjetij oziroma gospodarstva v panogi potrebno nujno urediti? Najbolj nujno je potrebno urediti stanje zahteve javnih naročnikov v zvezi z bančnim garancijami, ki se morajo zmanjšati na v svetu običajen nivo. Te zahteve namreč tudi podjetjem, ki so uspešna, ki dosegajo dobičke v nekaj letih ali celo še prej, preprečijo kakršnokoli sodelovanje na javnih razpisih v Sloveniji. To pa seveda ni seveda sprejemljivo za slovensko gospodarstvo. Kakšen je trend investicij projektov izgradnje v deželah Furlanija, Julijska krajina, Veneto in Emilija Romagna? Kakšen obseg investicij predvidevate za leti 2014 in 2015? Allora, il trend dal 2008 al 2012 ha avuto una forte restrizione per quanto riguarda gli investimenti in edilizia, soprattutto gli investimenti in opere pubbliche. Torej, od leta 2008 naprej je trend precej poslabšal, ker so se investicije skrčile. Si parla di una diminuzione in numeri percentuali dal 2008 al 2013 del 23,6%, che arriva fino al 46% se togliamo gli investimenti che invece sono stati positivi in opere di riqualificazione del patrimonio esistente. Torej, leta 2008 do 2013 je bilo krčenje precej pomembno, torej je bilo znašalo 23%, če upoštevamo na splošno. Če pa odzememo od teh 23% projekte za prekvalifikacijo in obnovo, znaša zmanjšanje celo 46%. Auspichiamo per il 2014 un aumento in finanziamenti, basterebbero 5 milioni di euro investiti in opere pubbliche, questo consentirebbe di poter intervenire sulle regioni che lei ha detto, soprattutto l'Emilia Romagna, in Veneto e in Friuli, per quanto riguarda il rischio idrogeologico.
Torej, v Italiji imamo perečo težavo, to je hidrogeološka varnost. Z manjšo investicijo, ki naj bi znašala 5 milijonov evrov, bi se lahko stanje znatno izboljšalo in to upamo, da bo do tega tudi prišel v letu 2014 in 2015. Questo consentirebbe di auspicare per il 2014 un aumento dell'1,2% in termini percentuali di investimenti. Z investicijo 5 milijonov evrov bi lahko izboljšali prejšnje stanje za 1,2% ali približno v tem razponu. Kaj je po mnenju gradbenih podjetij oziroma gospodarstva v panogi nujno urediti? Allora, è sicuramente un problema finanziario. Gre za finančne težave. E poi un problema di regole, basterebbe allentare le restrizioni che abbiamo sul patto di stabilità interno. V Italiji imamo tudi pakt o stabilnosti, ki ga urejajo točno določena pravila. Ta pravila je bilo potrebno nekako zrahljati, ker so prestroga. Basterebbe eliminare dalle regole del patto di stabilità interno gli investimenti per il rischio idrogeologico e per le scuole. Questo darebbe sicuramente un nuovo apporto positivo all'economia. In če bi pravila razrahljali tako rekoč za investicije v hidrogeološko varnost in v šole, bi investicija se že dovolj zvišala in bi bilo v redu.